Inshuti bakunzi ba Rio World News 250 turabasuhuje kandi Imana ikomeze ihaze ukwifuza kwanyu ibahe ibyo mukeneye kurusha ibindi. Dushimiye buri muntu wese wakanze subscribe kuri YouTube channel yacu, kandi niba nawe ari ubwa mbere uje kuri YouTube channel yacu, reba ijambo riri munsi y'inkuru gatoya, ijambo riri mu ibara ritukura ukandeho urabukoze subscribe, kandi wibuke gukanda no kunzogera irahitiza iruhande rw'ayo magambo kugira ngo amakuru yose tuzajya tukugezaho ujye uhita uyabona ako kanya bidatinze. Iyi foto muri kureba y'uyu mwana uri kurira ni umwana w'umuhungu w'imyaka 5 warize cyane kubera ko nyina yanze ko bashyingiranwa. Muri Tanzania ho turaza kugaruka ku gitaramo Diamond yakoranye na Tanasha bari bamaze igihe baratandukanye, none muri icyo gitaramo akaba yaranze gusomana Tanasha wagaragazaga ko ashaka kumusoma cyane imbere y'abafana. Indi nkuru yo muri Kenya ivugwa nuko Inkumi Yafashe amashusho umukunzi wayo ari ku Ayimesera akenda k'imbere cyangwa se Ikariso, none ayo mafoto akaba yakwirakwiye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ku isi hose. Indi nkuru turagarukaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imodoka nyakwigendera Kobe Bryant umwe uherutse gupfa agapfana n'umukobwa we mu mpanuka y'indege. Imodoka yagendagamo igiye kugurwa akayabo k'amadolari y'amanyamerika kubera ukuntu ikomeje gukundwa ndetse inashakishwa na benshi. Tukiri muri Amerika kandi turongera kureba inkuru y'umusore w'umuhanzi wakunzwe cyane witwa Trey Songz watawe muri yombi azira kurwana n'umupolisi. Nitugaruka hano mu Rwanda kandi turaza kuhasanga inkuru y'umuhanzi Mula wikomye bikomeye cyane, umuhanzi Bruce Melodie uri gukundwa n'abatari bake kubera ibihangano bye. Noneho Mula we ari kumushinja ko yamwiyemeyeho. Mu zindi nkuru turi bugarukeho, umugore yanize umwana we arapfa ari kugerageza kumurutsa amadayimoni. Tutabatindiye reka duhite tureba inkuru yacu ya mbere. Umwana w'umuhungu utavuzwe amazina ye ndetse n'akomoka akomeje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga kubera amarira ye nyuma yo gusaba nyina ko bashyingiranwa akabyanga. Muri aya mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, uyu mwana w'imyaka 5 yasabye nyina ko yamubera umugore, undi amusubiza ko bitashoboka kubera ko ari umubyeyi we. Niko kurira amarira aramurenga. Nyina w'uyu mwana yaramubwiye ati, nukura uzubaka umuryango wawe, uzashyingiranwa n'undi mugore kandi muzaba mukundana. Uyu mwana akimara kumva iki gisubizo yarize cyane asakuza cyane ati, ni wowe nkunda kurusha abandi bose kuri iyi si. Aya mashusho yashyizwe ku rubuga rwa Instagram ndetse na Lightwalker yakwirakwijwe hirya no hino, ndetse benshi banenga uyu mubyeyi kuba yarababaje uyu mwana we kandi ibyo yamubwiraga yarabiterwaga n'ubwana. Umugore umwe yaramubwiye ati, n'umuhungu wanjye akunda kubimbwira, ararira cyane iyo mubwiye ko azakundana n'undi mukobwa bakabana namara gukura. Akunda kuvuga ko atazigera ajya kure ya mama we. Undi nawe muri comment yagize ati, aka kantu karanshimishije, umuhungu wanjye nawe yakundaga kumbwira utyo nkamwemerera ntiyego. Yashyingiranywe nanjye inshuro zirenga 100. Iyo abahungu bakuze bahita babona ko bitashoboka. Babyeyi ntimukababaza abana banyu bigeze aha. Indi nkuru iravuga ku mugore wo mu gace kitwa Kilinyanga mu gihugu cya Kenya yakoze amahano ubwo yarimo asengera umwana we ngo abadayimoni bamuvemo, arangije amufata ku ijosi aramuniga mpaka apfuye. Uyu mugore witwa Meli Wambui wo mu idini gakondo muri Kenya ryitwa Akulino yakoze ibara ubwo yafataga uyu mwana we witwa Collins Siaki mu ijosi ari kumusengera ngo abadayimoni bamuhunge, birangira amunize mpaka apfuye. Umuyobozi wa polisi wo muri Kilinyanga witwa Moses Ivuto yatangaje ko uyu mwana yapfuye yishwe na nyina ku wa 6 tariki ya 23 Mutarama uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2021.
uyu muyobozi yavuze ko madamu Wambuye yishe umwana we kubera imyizerere idahwitse y'iri dini asengeramo, bityo agiye gukurikiranwaho icyaha cy'ubwicanyi. Umugabo wa Wambuye yavuze ko uyu mugore we yafashe umwanzuro wo gusengera umwana wabo kubera ko atari ameze neza. Yabivuze muri aya magambo: natekerezaga ko ari amasengesho asanzwe kugeza ubwo umwana yagwaga hasi yapfuye. Umurambo w'uyu mwana wahise ujyanwa ku bitaro byitwa Kerugoya Rifero, mu gihe uyu mugore we yahise afungirwa ku biro bya polisi bya Sagana. Si ubwa mbere umuyoboke w'idini rya Akolino akoze amahano, kuko mu minsi ishize humvikanye inkuru y'umupasiteri witwa John Gicina wo muri iri torero gakondo wafunzwe ashinjwa gutera inda abakobwa be babiri, barimo uw'imyaka 16 ufite inda y'amezi 7 n'undi w'imyaka 14 utwite inda y'amezi 5. Umucamanza wo mu karere ka Baricho, Anthony Muichigi, niwe wasomeye uyu mupastori ko agiye gufungwa imyaka 70 ku mukobwa umwe umwe. Urukiko rwategetse ko azahabwa ibi bihano kimwe ukwacyo, byumvikana ko azamara imyaka 140 muri gereza. Uyu mupasiteri w'imyaka 51 avuka mu karere ka Kirinyaga hagati muri Kenya, yemeye ko yafashe ku ngufu aba bakobwa be mu rukiko kuwa 5 z'uku kwa mbere, hanyuma akatirwa kuwa 7 Mutarama uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2021. Yavuze ko yatewe na shitani afata ku ngufu abakobwa be, ahita abasaba imbabazi mu rukiko. Uyu mugabo w'imyaka 51 yatangiye gushakishwa nyuma yaho umukazana we witwa Wambura Murithi atangaje uko byagenze. Madamu Wambura yagize ati: yateye ubwoba umugore we ko azamugirira nabi navuga ibi bikorwa bye bibi, ndetse bitera ubwoba mu muryango. Ndashaka ubutabera mu muryango nashatsemo, kuko ibingibi ni amahano. Indi nkuru nk'uko twabibabwiye, inkumi yo mu gihugu cya Kenya yafashe amashusho umukunzi wayo ari kuyimesera kenda k'imbere cyangwa se Ikariso atabizi, aho abiboneye arwana no guhisha isura ye. None aya mashusho yamaze gukwirakwira hirya no hino ku isi. Nk'uko bigaragara muri aya mashusho yakwirakwiye hirya no hino ku isi, iyi nkumi itangira yifata amashusho yambara neza amataratara, yihenge ku musaya nka bimwe by'inkumi zifata selfie. Nyuma y'amasegonda make yahindukije kamera iyerekeza ku mukunzi wayo ari gufura akenda k'imbere k'iyi nkumi gafite ibara ry'iroza. Muri aya mashusho amaze gukwirakwira hirya no hino ku isi, uyu musore aba yizihiwe avugutana ubushake, ndetse bijyana n'umuziki aba yumva n'ubwo radiyo aba wumviraho ibitagaragara. Nyuma y'igihe gito umukobwa amaze kumushyiraho kamera, uyu musore yumvikana amubaza ubwoko bw'Ikariso abamesa muri aya magambo. Aramubaza ati: iyi ni string? Aba yifite mu ntoki ayirambuye. Nyuma y'iki kibazo yeguye umutwe asanga iyi nkumi iri kumufata amashusho, ahita arwanira guhisha isura ye vuba byihuse. Aya mashusho kandi yamaze gusakara hirya no hino, yatumye ibinyamakuru byinshi bigaruka kuri iyi nkuru yabaye nk'urwenya. Ikinyamakuru cyo muri Kenya cyitwa dailycelebritiesnews.org cyayashyize ku rukuta rwayo rwa Instagram, bituma n'ibindi binyamakuru byinshi byo muri Kenya birimo nka tuko.co.ke bigaruka kuri iyi nkuru. Muri Tanzania nk'uko twabibabwiye, inkuru iri gucicikana nta yindi nuko Mugitaramo Diamond Platnumz ndetse na Tanasha Donna bakoranye. Tanasha yagerageje gusoma Diamond, ariko Diamond arabyanga. Abantu batari bake babifashe nk'igisebo kuri Tanasha wari wazanye iminwa yiteguye gusoma uyu mugabo babyaranye. Kugeza ubu agace kagaragaza uko ibi bintu byagenze mu mashusho kakwirakwiriye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, abatari bake bagashyize ku mbuga zabo baha inkwenene uyu mugore wabyariye umwana w'umuhungu iki cyamamare. Mu gihe hari hagikomeje kwibazwa niba Diamond Platnumz ndetse na Tanasha Donna bari kubana mu nzu imwe, nyuma y'uko hagiye hanze amashusho agaragaza Diamond ari kumwe n'umuhungu we yabyaranye n'uyu mugore, ndetse bikamenyekana ko uyu mugore nawe ari ku butaka bwa Tanzania,
noneho bombi bahuriye mu gitaramo. Diamond akora agashya, umugore we ahabwa inkwenene. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 23 Mutarama uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2021 nibwo aba bombi bahuriye mu gitaramo cyabereye ahitwa Element Masaka giteguza uruhererekane rw'ibitaramo byiswe Tumewasha na Tigo Pre-Party biri gutegurwa na Wasafi ku bufatanye na Tigo Tanzania. Tanasha yaratunguranye ubwo yazamukaga ku rubyiniro agasangayo Diamond bakaririmbana indirimbo bakoranye yitwa Gele iri ku mwanya wa 7 mu zarebwe cyane kuri YouTube muri Afrika mu mwaka ushize w'ibihumbi 2020. Mu gihe bari bakiri ku rubyiniro nibwo habaye agashya. Diamond n'uyu mugore bari bafatanye mu nda baganiriza abafana. Uyu muhanzi azana umusaya nk'ugiye gusoma uyu mugore kwitama ahita yisubiraho arabireka. Iyo witegereje neza ubona Tanasha we yari yazanye iminwa agambiriye gusoma ku munwa uyu mugabo babyaranye, ariko Diamond akamukwepa agahungisha umutwe. Amashusho y'uko ibi byagenze yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, abenshi bahurwa amenyo uyu mugore bavuga ko Diamond yamumwaje mu ruhame nyuma y'ubwuzu bwinshi yagaragaje ashaka gusoma uyu mugabo babyaranye maze akamukwepa. Bigaragara ko aba bombi baje bavuye ahantu hamwe. Nk'uko amashusho ari kuri Instagram ya Diamond abigaragaza, binjiye ahabereye iki gitaramo bafatanye mu kiganza, bahabwa amashyi y'urufaya n'abafana, ariko nanone barindiwe umutekano mu buryo bukomeye n'abasore b'inkorokoro. Muri iki gitaramo bagaragaje urugwiro ku buryo utamenya ko umuriro wigeze kwaka mu minsi ishize ubwo batandukanaga. Ikindi kirenze kandi, nyuma yo guhura ubu buri wese ari gukurikirana undi kuri Instagram cyangwa se ibyo tuzi nko gufollowinga. Nk'uko twabivuze tugitangira, muri Amerika imodoka yo mu bwoko bwa Chevrolet Impala nyakwigendera Kobe Bryant yagendagamo yashyizwe ku isoko. Ikaba ifite agaciro k'ibihumbi 100 by'amadolari ya Amerika. Gusa bikaba byitezwe ko aka gaciro kazazamuka uko abayishaka bazakomeza kwiyongera. Nubwo atabigaragazaga cyane nk'abandi ba star, Kobe Bryant ni umwe mu bakinnyi bakina muri NBA bagendaga mu modoka nziza kandi zihenze. Kimwe mu bishobora kubihamiriza n'ubwoko bwiza bw'imodoka nziza yari afite kandi zihenze. Iya mbere ifite modeli yo mu 1963 Chevrolet Impala yahawemo impano n'umugore we Vanessa Bryant. Vanessa Bryant niwe wagize uruhare kugira ngo iyi modoka ishyirwe ku isoko, abafite amafaranga menshi bayihatanire. Iyi modoka yari mu igaraje rya Bryant kugeza muri 2013. Yashyizwe ku isoko ifite agaciro k'ibihumbi 100 by'amadolari. Gusa byitezwe ko igiciro kizazamuka kikanikuba kabiri bitewe n'abazakomeza gushaka kuyigura. Uyu mukinnyi wahoze ukinira LA Lakers yaguye mu mpanuka y'akajugujugu yanahitanye abandi bantu 8 barimo n'umukobwa we Gianna. Yabaye tariki ya 26 Mutarama umwaka ushize w'ibihumbi 2020. Tukiri muri Amerika kandi, umusore witwa Tremaine Aldon Neverson wamenyekanye ku izina rya Trey Songz ni umuhanzi ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wamamaye mu njyana ya R&B. Kugeza ubu yatawe muri yombi nyuma y'uko yari amaze kurwana n'umwe mu bashinzwe umutekano. Trey Songz wamamaye mu mwaka wa 2005 ubwo yasohoraga alubumu ye ya mbere yise I Gotta Make It. Uyu muhanzi kandi by'akarusho yigaruriye imitima y'abakunda umuziki abicishije mu ndirimbo ze zitandukanye zirimo iyitwa Can't Help But Wait, indi yitwa Heart Attack, indi yitwa Simply Amazing ndetse na Slow Motion. Ku munsi w'ejo ku mugoroba nibwo uyu muhanzi yari yitabiriye umukino w'umupira w'amaguru uzwi nka American Football wahuzaga ikipe ya Kansas City Chiefs na Buffalo Bills. Muri uyu mukino nibwo umupolisi yaje yegera Trey Songz nabo bari kumwe arimo ababwira ko hari amabwiriza barenzeho. Uyu muhanzi ubwo yarimo avugana na polisi harimo ibyo batumvikanyeho maze batangira gutongana, ari nabyo byavuyemo kurwana. Abari aho bagerageje kubakiza, gusa Trey Songz yarinangiye akomeza kurwana n'umupolisi.
nk'uko Fox News yabitangaje yavuze ko Trey Songz akimara kurwana n'umupolisi aribwo yahise atabwa muri yombi. Guhera mu ijoro ryo kwa 24 Mutarama uyu mwaka ku cyumweru, uyu muhanzi ari mu maboko y'abashinzwe umutekano. Hakimara gucaho iminota mikeya nibwo TMZ yagaragaje amashusho ya Trey Songz ari kurwana n'umupolisi kuri stade yitwa Arrowhead Stadium. Uyu muhanzi si ubwa mbere yafungwa, dore ko no mu kwezi kwa 8 k'umwaka ushize yatawe muri yombi azira gutwara yasinze. Mu kwezi gushize nabwo Trey Songz yafunzwe azira kurenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 ubwo yajyaga kuririmba mu kabyiniro karimo abantu barenga 500,000. Icyo gihe bikaba byarabereye mu kabyiniro kitwa Ohio Night Club. Tugarutse hano mu Rwanda ku mugoroba wo ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 24 Mutarama uyu mwaka turimo w'2021 nibwo abahanzi barimo Marina ndetse na Mula bari mu kiganiro The Choice gica kuri Isibo TV aho bari bajyanye indirimbo yabo nshya bise Ndabazi. Muri iki kiganiro Mula yavuze ko ari umufana ukomeye w'umuziki wa Marina ndetse na Marina nawe avuga ko akunda cyane ibikorwa bya Mula. Mula yaje kubazwa n'umunyamakuru Philipita ku bijyanye n'indirimbo ye nshya yakoranye na Bruce Melodie ndetse na Zizu Alpacino, indirimbo bise Iyo Byanze, maze avuga ko Bruce Melodie yishyize hejuru akanga kuyipostinga ndetse no kuyisangiza abakunzi be. Mula avuga ko uku kwishyira hejuru kwa Bruce Melodie kwazamutse cyane nyuma y'uko yitiriwe Isibo TV, ari nayo televiziyo Mula yatangiyeho iki kiganiro. Mula yakomeje avuga ku kibazo yaba yaragiranye na Bruce Melodie muri Salax Awards ziheruka zabereye muri Serena Hotel, aho yavuze ko Bruce Melodie ari we ufite ibibazo. Mula yakomeje avuga ko yagerageje kwegera Bruce Melodie ngo bakemure ibibazo bafitanye ariko biranga, nubwo yavuze ko ari umufana wa Bruce Melodie ndetse avuga ko anaririmba neza.